We live, we learn, and we grow together. Welcome back to Gen Z Talk Timor-Leste. Perspectiva 2.0. How Ricardo? How ela, am nengroma se sai host ba programa Perspectiva. De perspectiva sa hanesang espaço ba foi sai sira, ori hamuso conversação ba assunto sira na be controversial, mas be ho maneira na be maka educativo, no oin lorong ita ne tema maka unpacking social media stereotypes. No, how Ricardo, se les sai statement ka far sira nebe sai hanesan stereotipo ba foi sai sira e a perspectiva 2.0 ida ne. Ita iha ona foi sai nai walu hamutu ko ita. No, se bahira sira aceita o statement sira ne, sira se usa kanuru. Yep. Hodi fahe sira ni razão tamba seda mak sira aceita ba statement hirak ne o frase sira nebe mak kami se lesai no se bahira sira la aceita sira se hit garfu. Depois mas sira se fomo sira ni razão. All right, so are we ready? Yes, shall we? Let's Sure. go. Let's go. Havia kata mídia social destrói pensar sira di Hanoi, não hadou pensar sira do mundo real. Aceita, cala aceita. So how agree ho statement ni tamba turang natin ni social platform ni create by human most emasir na bema ka asi suba social platform ni laos grupo ida ka individu ida si asibe everyone bela si suba na ba antau lihu social media ni nia bele causa fali ba emaseluk ni nia existência por exemplo hanesan emasir na bema ka agora daw itatene kata sira utiliza social media di halo live trata malu, insulta malu, kuliah telefone mal sana ba malu. Dan ni beli impacto depois ba jovem ser sekarang, jovem ser acesso ba informação ser sana ni impacto lá dia que ser futuro, não ser foto ainda nem sabe kami habit, e dan ni beli continua fal ba owing mine nela dia. So I think how agree ni tamba, ida ni. Ok, bahau pessoal, haula concordo net, tamba lihusi social media, hanes ta acompanha agora kata lihusi social media mak halo jovem bara conhece o mundo. Liu halo bele foto exemplo dog, exemplo hau rasik det, lihusi social media halo bele hetang networking ne bemak diak. Por exemplo, hau bele faz parte do programa internacional Sira, retan serviço, no hanesan colega hatete kata lor impacto negativo mos ba iha comunidade sercel ok, mas be idane depende ba a pessoal na be que utiliza social media, iha impacto positivo mos negativo. O insama kita foti impacto positivo ni iha maneira na be que foti impacto positivo ba iha usa social media. Se hama kita. Ya, how to argumente tuang ho kolega ohen kuliah kona ba agree ho statement ne. But bahau banhira itu kuliah kona ba social media idane cria husi ema los kala. Então, social media ne bahau ha considera nessa tools det, modul det, se ya hanyo moris kari ha considera nia nessa referência ida bahau. Então, hau nunca tu blame nia tamba idane cria husi ema. Se banhira itu fosala social media ita fosala ba ema. Ema idane be mag inovação ka criativo atu cria social media ka platform ne rasi. Então se banhira hau kait ka liga ema assunto ema ho social media maka hau se hare buat ruah na ba nature ho nurture. So banhira tu kule ko nature born this way ita tumori so idane ka nurture. Ita atu shape by experience. Então how say la aceita banhira ita fosala social media atu destrói fal foi saída tamba realidade ema barak ne bema koko atu saiu sinia zona uncomfortable ne ba falia comfortable ne mak lihusi social media they express themselves the way they express ne like for motivação basira atu sai extrovert or more explore hena ba How nakatina agree tamba how hari bari liu bari realidade en beu acontece tamba ita tene social media ni a bari sira mus bela se suba no mo Timor Leste ni informação sira ne be mak sensitivo hanes sira kuliah tertamal juga malu ya live ni automatically ni media sosial Timor Leste ni sida benet halo take down video sira ka comentário hate comment sira ba ema sira no idane ni nia bela causa ba ema ni nia saúde mental not only atu halo ema hadok malet maybe ni impacto bot tebes pa pensar sira se los tu ni claro kata social media ne nia nessa tools ita ema mo utiliza maybe not everyone ne aware ho buat ne tamba imagina la balik sira ho idade ki idane sira compreendo na idane kala e depois ia social media rasik mus ni how do we call it
sekarang kita acesso na informação ni se continua FYP ni moço mais hitania ni se recomenda contém ka conteúdo sira ne na fatin masai na sane no ida ne perigo tep-tebes risco tep-tebes ba labar sira. It's okay for ema sira na bem que conhecimento na ton maybe I think ba pensar sira balão reconhecimento ne. So my perspective is that there's a lot of good things na que social media oferece, mas estamos la belle deny the fact that social media ni impose a lot of things to kids, not only kids but us adults as well. Maybe ida perigo nema balabarik sira tamba iha social media ne la iha ninia tipo policy dan be que atu regula la iha social media ne la barik sira bela sesu basta ida no idan be sira la bela sesu. I work with kids now and I can see that somehow social media ne sa or ema sira ne be utiliza social media sira suporta lo so buat ida naram bad rotting ne bala barik sira ninia kalangan tamba agora the down and most of the kids they are not as productive as us and they don't think as the way we used to because sesambarak maka impose on ba sira então sira niya childhood sira niya innocence ne it's more like robbed from them e sekarang kita kuliah kona ba ema ne be maka cria social media how fear katigira ne halai ba tipo like entrepreneurial mind like behind it like there's sirenia goal ka goal husi cria platform ida ne par on satu hetan profit husine so nudar ema kapitalista ka ema osang na ida sira lahare barak liba on sanye fo desvantagem ka buat tidak memang dia ba like sociedade all they care about is the money so yeah that's it thank you. How la concorra a primeiro anesan concorra sara mak temi kona ba media sosial plataforma ema mak utiliza plataforma no e a parte positivo nia atu hatete kata o insa maka ema ida bele liga ho comunidade ka sociedade how for exemplo ema ho deficiência se nia usa cadeira roda nia labele sai ho nia cadeira roda husi nia uma ba iha comunidade ga tamba ambiente ne bema kla acessível então karik nia utiliza media sosial nia bele acesso informação husi media sosial ka informação sira ne bema ka iha tamba dalam barak stigma ne bema halo ema ho deficiência labele iha interação ho ema selu senia ia smartphone ga nia ia plataforma media sosial balu nia bele expressa nia hanoi balung ho ema selu husi plataforma serne maski ni ia det uma tambane maka se hareba positivamente how la concorda ho statement ne bemak iha hareba negativo kata ema nebe maka utiliza plataforma sira nemak atau consciência ka matenek o insa bele hatene objetivo husi utiliza media sosial sir. Ok, liga ba pergunta sira ne memang perguntas ne memang hindi dika honing katak how aceita o colega sira selalu katak it depends on ita personal tamba iha ita realize kalai mabe iha social media quando ita search kona ba assunto idane barak liu assunto idane se mosu hitane beranda dalla barak liu por exemplo se ita search kona ba fashion ita share kona ba fashion share kona ba scholarship ba baga serviço yang idane se mosu hitane FYP dalla barak liu mabe quando ita share barak liu kona ba memes ita share barak liu kona ba reels sira na bema ka lokal hansa timoris ne reels exemplo so in video trata malo screen record sene ainda nem se moço barak li hana ba so ba how nem kata primeiro ne it depends on ita dan bemak maneja ne mo so hin kolega sira balo state na agora kuliah kono ba ida hadok husi mundo real ou não ne how nem kata objetivo su social media mahalo ema bara connect no la persija atu hasoro malo ita bele connect li husi plataforma ida ne rasik tamani mahao nem kata iha hau ni experiência rasik
how la senti haketa kan husi mundo real depois de utiliza social media tamba liu si fal social media how bele conecta ema barak liu tang no li si social media mos how lebi ke halau serviço iha real barak li hoidani somehow ema balu hateten kata se ita spend tempo barak li social media ita se saya nesang individual antisocial pis ita sai introvert but no iha haunia experiência rasi kau nem kata it's the way ita rasik mamaneza o insai idane acontece. Hanesa o hense ita sire hanema uja plataforma idane par atu bele halo buat ne bemak positivo, no bus positivo ne se connect ita ho mundo real barak li fila fali idan bema ita expect. Hauni hanesa. Oke. Hau sete kata sosial media dane sa hadok ita joven sira si mundo real tamba bahau hansana banira ya mundo real nebe ita moris ba remlo ita soro malu usi existência sosial media plataforma sira ne halo ita ladun soro malu dana ita talabar kita karak conversa usi video call telefoni chatting mebe itala buka tempo atu conversa hanesan serama uluk acontece ne kata ita sosial media sa destroy tona ita usi itania sara hanoin banira ita bok telefoni daruma ita halua horas itala istura itala halo buat nembe ita atu halo ita halo itini serviço ne itane gasta itane tempo barak liu ya sosial media itane energia barak liu sosial media então bahau dane believe it or not idane asa destroy tana itania mori si sosial media dane. Thank you. Statement segundo, how senti media social tal ita ne segurança e risco, também ita farra demais ita ne informação pessoal. Agree ou disagree? How sente social media banhira ita oversharing social media ida usi perspectiva professional work dharma itane bele estraga ita lilu banhira ita serviço fatimbalun nebe dharma ita sharing barak kona ba buat barak nebe acontece idane bele mos afeta ba itania profesional lilu itania performance usi serviço no itania sada itania banira ita share kata buat nebe politika nia nebe darbarak bele mos kontra mos itania ita politika usi itania serius fatin dene bele mos sai baraira ba ita banira ita halo buat sira nebe oversharing o sharing barak lu ya social media dane. Aumenta buat balu, liu liga ho se ita fahe itania informação personal barak liu, ema bele utiliza itania informação ne ba informação fake seluk fali. Exemplo, se hau tau hau ninia informação hanesang ema ho deficiência cadeira roda, uja cadeira roda. Ema bele utiliza hau ninia imagem, hau ninia informação sira hodi bele buka fundos ka buka apoio. Seinde apoio sirne lato mai hau, mebe apoio sirne ba ema seluk, mebe ema usa hau ninia informação. Okay, how agree no how are husi parte security wise hamos agree ho mananya statement tamba tita tempo agora ita timor ita sirau ita sirau tomang o ita sirau normaliza buat ira online payment ya and tamba online payment buat ira na be privacy no dala bara kita tu halo register via online payment and buat sirane ho tu be internet banking, mobile banking and all of the stuff. Ita precisa tu for itanya personal informations, hela fating, numero telefone, inamang narang, itanya narang and all of that. Por exemplo, iha Amerika sira usa ho social security. Ita timor masih daw. Tamanema kita sirau kiha knowledge or conhecimento kona ba iha be security ba yona privacidade
liliu ba ia honi número de telefone, honi email, tamba se hira ita publica ita nessa sanse ne hotu ia social media, haware timor barak número de telefone sira komen arbiru det, hela fatin sira fosai arbiru det, you know, wherever you are, ou tau, ona foto, iha tempo de agora ne security wise hacker sira fácil os atuza onya be personal information hodi bele now onya be identity, now onya be bank and all of those stuff. So how akara to raise awareness by security wise. Obrigado. Okay, buat balong nebe maka ita persija point outan maka ita hare geração sira nebe mak ihe ita ni okos ne dala barak sira sira ko hate ne barak kono ba security ya social media. Tamba exemplo simples sira sira publica número de telefone ya social media like como nomor WhatsApp ida na ba no WhatsApp is supposed to be on your privacy. Tamba you never know se ema acesso ba ita ni número privado ita la bele atene o insa ema bele halo buat rumah ida nebe mak ataka ita mensagem ita halo ita senti la confortável no buat barak tang se acontecendo ba tamba nema dala barak mensagem siran be sexualize nos bele mosu yang hira ema nebe ma ita la conhece acesso ba ita ni número de telefone no ida tang maka kona ba ita nia post sira dala rumah nebe maka hanesa ngina nama balu sira halo postagem ba kona ba sira ni wan sira nebe dala rumah la uja faru dala rumah la uja ropa buat hirak ne ita la bela tene kata apakah la baring ne abang brobot tama jejak digital ne nunca mais lakon se ita hal postagem mo buat hirak ne apakah la baring ni security ni mental health na abang bro ita bela garanti dia kela kala hira sira acesso fila fala ba fotografia sira sanen depois sira tang ma kona ba acidente sira ne berang ema sira ne be mate depois ita hatama sem halo blur buat hirak ni hotu nemos termasuk afeita ba ema idak-idak nia saúde mental buat hirak ne selain security ida nemos bele too personal atu bele post buat hirak ne haoneng iha parte ida maka ita on hira kuliah kona ba security iha social media buat hirak nemos ita persija point out nah haneso ohing kona ba online payment hirak ne agora ema viral kona ba Facebook Pro no this is so funny when hira ita publica ita nomor rekening mos iha tia postagem siran we related ho Facebook Pro you're not supposed to post that thing tambah sensitivo los when hira ita publica ita nomor rekening ita payment siran be Facebook Pro halo mai ka meta halo mai ita depois ita publica how simo payment hanesang ne tanpa sengaja sira lataka sira ni nomor rekening lataka sira ni informação privada sira ba no ida nem te precisa raise para society nowadays kata publica número de telefone publica fotografia sensitivo sira publica itania personal information lili kona ba itane financial ida nemo sensitivo no afeita ba itane security ya social media oto oning ani sing How pessoal la concorda tamba wen hira ita halimar social media ita ting hatene nya risco impacto positivo no negativo maybe wen hira o halimar na social media nya consequência mane o ting estimo realidade husi social media tamba la iha em hotu atu stimo onia lai em hotu atu stimo onia perspectiva social media ne duni tamba sama wen how chance how nya hanoing usahane kolega sira how concorda duni. Oh, how agree with statement tu ne tamba hani something Abrante has mentioned before kona ba labarik sira ne be makanya nia inanaman publikan nia foto sila vulgar lai halo sensori rumah kala halo blur bedane idane mos ema rumah bele take the advantage sira ni foto ne para atu memenuhi fal sira ni fantasi utiliza la barca ni foto memenuhi fantasi nebe idane importante tebes para atu itani sociedade sira hatene sekari ba oin next kar they wanna post something wana basira ni bebe sira make sure sira tem que taca la barik nini isen Tune tamba ita latene ema barik me balu bele utiliza fali la barik seni foto molik para memenuhi fal seni fantasi. So, how karak fai tua experiência no dar afeto no que uso social media, even though like how post betruma ne que innocent para mate, how sinti hansa, how sempre hetang ele sexual harassment. So, seeing claro que social media like for like tahu how ni safety ia risco because banhira how sai baliu ia real life mo sanesa. Emania perspectiva mai how baseia ba foto rumah ka video rumah ne que sir hare iha media sira começa
halamos sexual harassment may how ia vida real. Iamos ia social media. Thank you. Also, yeah, regarding the Dulce's statement, there's this thing, yeah, hacker world and stuff that they already succeed in building this AI that can undress you using your photos. Nebe AI sira nabe bele halo bele Photoshop on a photo and then Photoshop halo on your photo molik, and you cannot tell the difference, by the way. Ne hanesan buat tira nabe que precisa liliu timor wansene liliu job wansene labalik sene precisa tu be aware, tamba buat mesak hot AI agora technology agora ne sira bele halo manipulação bahia buat sira na be sira hetang husione personal information. Yeah, I guess that's it. So, dalam rumah estamos label fossalo sociedade. Tamba ita refale ba realidade, bangira ita kaito educação, tamba se ita kuliah kona ba educação informal sim, ia educação malara, mas be mostly ia vida agora né kan emo tudo ba escola. Labar sira ba escola, jovem sira ba escola, even feri katusmos hakar que tem oportunidade ba escola. Então, hareba realidade e Timor, sabe mas ita precisa atu halo ne ma digital literacy. Tamba digital literacy Timor ne hanesan gap ida botlos. Nune ia escola ne sira hanesan ia ciência kuliah kona ba teknologia no multimédia, but somehow diferente fali ho realidade agora. Ita koko atu consumi tomak det ciência sira ne be maka koko build ema atu compete ia vida teknologia ia moderno agora, mas be haluhan tia atu educa ema atu usa social media no nebele liberta fali maluk seluk sira no la cria fali opressão ka exploração essa manipulação hina ba nebe hau no em digital literacy ne importante los atu educação sira aplica ira ne tamba hau no susah los atu educação informal e uma inang ama sira atu fahe ba uan sira but banheira sira gasta sene tempo para que escola dia se sira aprende ho digital literacy sene curriculum escola ninya. Mai how media sosial lolos ne hanesa ne platform ne pe maka dia ba grupo marginalizado sira. Hanesa LGBT mais, deficiência, no grupo minoria sira selo. Ato expressa sira ni hano. Aceita kalas. Okay, I do agree with the questions. Tamba hanestang ita hari kata maioria comunidade LGBTI los comunidade LGBTI det grupo marginalizado, people with disability, barak mak intelektual, no barak mak ativo e atividade em oing. Mas bem, sira na fatin hetan diskriminação em sociedade nyalet e comunidade nyalet. Even sira na família larang mos. Então, liusi social media dane hanisan plataforma dia kida atu sira bela expressa sernya hanoing, atu sira bela expressa sernya talento. Fosse sernya hanoing, ba atividades nbe que sira halo. Então, buat dane lori positivo bagi a comunidade nyale. Tamba tempo agora ne hanisan ne. Ita halo buat nbe que positivo de ema bele foti mas que sira ho marginalizado, mas bem sira ema bel considera sira bas atividade positiva nebe mak sira halo. How iha hanoing ida diskriminação ga stereotipo sira nebe maka ema vulnerável sira soru liu ema ho deficiência sira soru. Exemplo ema usa terminologia nebe maka la respeita ema ho deficiência. No ita muda ema ninia hanoi atu bela utiliza termo nebe mak lolos ne precisa tempo nebe mak naru. Então exclusão nebe mak acontece tamba sociedade ida ne la cria condição nebe mak bele responde ba necessidade ema ho deficiência ne atu bele sai ho di halo advocacia kata lolos ne bele utiliza termo sira hanesan ne. Tamba nemak
ema ho deficiência mos dalam rumah sidau confidencial ga sidau fiar ang atau hatete ba ema ida kata ala bele utiliza termo siranesane sebele utiliza termo ema ho deficiência ou bolo hau ho deficiência karik senia la bele hetang espaço atau kuliah direita ba ema nia bele expressa husi media sosial tambah organização sociedade civil barak maka utiliza media sosial né hodi bela fahe kona ba terminologia nebe maka dignu bolu ba iha ema ho deficiência sira. Yeah, how agree tamba based on my experience, how antes ne introvert. So how moya tu kuliah ya público, no at the same time how moya tu expressar una idea sira. Tamba banhira how decide tu envolve ya social movement sira ka espaço público sira. Então yana ba buat nebe ma primeiro teves ba ita tu prepara ma ita ni mental. Satu asor discriminação sira, bullying sira, harassment also happens ia fatin público. Então, how agree teve so idane tamba husi media sosial how expressa bot barak no how senti demokrasia ne masnya sa happens los ia media sosial tamba livre ba emo totu atu expressa mas be idane ba how se how kuliah kona ba hanya gestão ba hanya mentalidade how bele jere então how considera kata ia media sosial ne laos forma mas be anesang how senti duni demokrasia hena ba emo totu direito atu expressa no hetang buat rumah usina ba mas be how laos diang katak ba emo hotu bele senti anesang how tamba haneso oin fila fale how bele jere how mentalidade hena ba então how nem dena ba no how kait fale ho hani colega sira ami ia movimento fera feminista revolucionária no hena ba banhira quando ita fosai tanya how la fosai hanya nessa feminista mas be banhira ita envolve ia grupo feminista ita hetam barak liu cyberbullying hena ba então hani colega sira mos maioria nessa na ba ita reba realidade e a sociedade agora é sempre até agora é sempre put fetone nessa second gender fetone inferioridade los então da rumah nessa sabe mas ita tu expressa direta ita tu cria discussão ka reading book club rumah da rumah ita sira refetore sira idane antimane então sira bane para tenten atu mane atu refeto sira science nessa na ba então da rumah nessa ita lá espaço atu explore ita ni idea atu liberta ita ne feto maluk sira ne be memori sira ia under pressure ne lara então how noi ia espaço seluk atu ita advocacia no campanha ba ita ni luta maka parte seluk ma media sosial beneficia fali media sosial atu saya nessa dalam ka material yang ida tulori ita ni liang di liberta feto maluk ser seluk. Obrigada. Okay, how hin take time to think about that because like iha nia impacto positivo ou negativo hotu because somehow hansa ita bebas berekspresi iha media sosial hanesang ohin dia sa grupo marginalizado sira nebe introvert bele sai extrovert na bele connect hoy maselo quan hira utiliza media sosial hanesang mos exemplo ita los decision makers actually ita hanesan foi inside dan be dalam rumah ita ni estado hatte ke ita mus lahetan but liu si media sosial ita bele representa hanesan ohin mana bele na kuliah colega sira balo kuliah ita bele representa karek durante exemplo simples sira estrada at no estado sira ne nunca vai visita hena ba sira even lá tem suku ne existe que lá mas liu si media sosial ema sai fotografia sira no postagem sira media sosial bele halo governo ateni kata oh ternyata ia suku idane precisa nesang ne oh ternyata ia fatina ne acontece caso sira nesang ne no fiar kata ia nowadays society ne isu barak governo sira assiste usi media sosial ka discussão sira ia parlamento nasional mo sira foto referência barak mo susi postagem sira em media sosial which is idane buat dia kita nabe maka ita bele hate ke hetang no somehow ita bele haremos kata hanesan ohim feto ni alian dalam rumah ema considera hanesan competição fila fali ia social media dalam barak kita re semana kuliah barak significa mane matene se feto kuliah barak significa feto ne bukoin and stuff like that mas beli usi media sosial ema hotu bele mahu ni prinsipio rasik ni perspektiva rasik buat hirak ne no idane buat diak ne beme ita bele hate ke hetang na ida ne beme halo senti hanesa ragu kang hela nia kebebasan di media sosial maka
O hira assisti fali colega sira balu hetang bullying ha media sosial. Exemplo hanesang dança sira nebe sira pública, hatai sira nebe sira pública. Actually, that is one of the way how people express themselves. But this society, ema na fating hela ho mindset tira na bema you can post your dance on TikTok or sira ema bele diang oidane. Hanisang kolega deficiência ser kari ita assisti caso ne tinang hira hawatene agora menos na mas tinang hira tiba wan hira ita ya kolega fetura na be post dança depois hatais badak então even nia ema ho deficiência mas hetam bullying makas tebe si ha media sosial no hau senti kata kidane impacto tebe ba kebebasan berekspresi ha media sosial no ida mo si tene kolega komunidade LGBT mais sira iha balon sira publika sira ne conversa date mos ema share ema halo bullying ba betirak ne jadi masih dipertanyakan kebebasan iha media sosial kona ba betirak ne even it's a joke ne bemak ema post mes ida ne go viral no ita hareka te caption sira na ba mesak caption sira ne bela diak det no hahoning kata lihu si botira ne sang ne sada maka sociedade bele halo maka ita lebih menormalisasikan kebanyakan share positive vibes di media sosial. Tambah ita influência ema barak para to go into that negative side. Nah, itu nem se acontece barak iha media sosial. How ni hanisang ne? How the reason why how disagree how statement ne tamba as a one of the queer ne how atene struggle to express itani ide express itani ani social media in relation ho itani nia relação sira itani romantic thing ho itani parceiro itala iha freedom para to post each other even though we want to express that I love that person and he loved me. We want to express each other. We want to show the world, but society ho society da rumah bele kuliah boleh phone rumah lebe maka harm falita nomos ni bela os causa penita bele causa falita ni relação hita ni nanaman bele destroy falita ni relação hita ni nanaman além de temos itala how hatene kata some queer person ne sira dalam rumah sira usa sira social platform halo konten para halo hasa komika essa branto hin hatete menciona sira nia intenção saída mak sira kuliah na tu halo jokes maybe ema interpreta salah fale sira ni lefuan misinterpreta sira ni lefuan ikus mai ema buka tir fale sira halo salto basira to ikus nia rasik mak tengki idane ita teni kata social media ni everyone has the same right. Everyone has the same right para to express everything about nian. As long as niala halo violência, right? Ema hoto tu idea and every voice, every idea is matter. Tama saída mak be social tama saída mak grupo marginalizado shira grupo vulnerável sira nene labele sente seguro tamba lihu social media ni mak sira hetan bullying, sira hetan hate comment, ida nem bele impacto ba sira ni relação família nasong hodia. Hodia nem mak dala barak comunidade LGBTQ+ sira avoid atu publika sira nian. No sira senti kata they have no right para hanisa nem maselu la senti livre para tu publika sira ni happiness. Yeah. Kira kata media sosial apa sih influencer sira ho dijetan serviço? How concorda ho statement da tempo agora foi insight sira uja social media ho dia ten serviço. Lois duni kata how label foi exemplo seluk, how rasik det, how sempre publica sai kona ba how nia advocacia no atividade sempre que halo. Iha no social media, eu li TikTok. Então, hoidane, halo instituição barak precisa how baseia ba experiência relevante na beke how iha. Serviço freelancer, nomos anisam programa governo nia na beke agora how beneficiário ela ba, desculpa ela bel menciona, liu si han advocacia idane, hal how hetan serviço na beke serviço freelance na beke barak tebes. How fiar lau sao mesak manasane, ihani item si kolega Brand isa nessa influencer ida, parece niamo sente nessa how parece niamo sente nessa how uja social media ho dibele hetan serviço. Hahoning kata clause statement idoin how agree loss tamaoning ita hirak ne experiência barak viagem international barak ne bema kawetang ne
nya tambah husi media sosial mos. Ane song nya otete, se ita sign up ba to search, ita share buat nebe maka kono ba scholarship, oportunidade sira, vaga sira, ano ida ni masih mosu ya ita na beranda. No how beneficia husi dane. How ne beranda mosu me mesa ka oportunidade evento internasional sira, atividade internasional sira. Então husi o hira mosu ita aplica, ita liu, ita hal viagem, but tirak ne hotu. No how igrita tebe soidane. No it's so funny when hira ita suspira iha nowadays situation konaba campo de trabalho. Sedangkan iha how ni FYP tung mai ni campo de trabalho ne barbarak teve. Liliu iha página ira na ba na be menciona konaba vaga serviço. Ne oportunidade de serviço barak teve. No how ano inkatak ida ne oportunidade usi media sosial ne be oferece baita. Dala barak jovem sira utiliza media sosial, utiliza fali ba buat selo kantang buat sira ne la mosu basira. Jadi oportunidade kesempatan internasional, kesempatan sira usin sang governo, kesempatan sira ne be oportunidade sira ne be fokusi NGO lokal na agência internasional sen be publika he media sosial, sira senti kata kla sesu tama memang sira nya beranda la mosu buat sira ne. Tama ne manso yang OTT kata oportunidade ya media sosial ne barak los. Depende onsa ita search kona baida ne. Jadi ita considera katak sin campo de trabalho mo sa nesan problema ya Timor Leste, mas be ita la bele nega katak oportunidade oferece be ita mos barak quando ita buka tuir. Haoneng hanesang ne. Ausente kata social media ne nierasik cria campo de trabalho ba jovem sira. Kata ita la precisa tu panira ema hatene usa social media liliu si plataforma sansa TikTok, Instagram, Facebook. Sira bele halo online business usine ba. En sira rasik cria serviço ba sira nian, sira na malu sira. Idane kata ita la precisa tu buka serviço usi liur. Nabe usi online rasik kita beletan serviço usine ba. No ba how liliu platforma sira sa LinkedIn nia rasik oferece ita direct access ba job list sira. Kata banira ita se suba sirene itania ita beli halo network ni bedia ema balon usi agensi sira sele usi NGO sira bele hara ita ni profile itania aktivo usina ba sira bele direct access usi baita hodi bele oferece serviço baita langsung masa kolea den no ne idane fasil los baita tu hetan serviço lusi social media. So as a self-employed and a business owner, it's really good. The presence of social media is really good and helps like me a lot already. So liu si plataforma ne rasik how bele halo marketing ini ba e incluímos bela hetang conexão nebe que dia. Liu parte marketing nien. So even though how halo but nebe que kikuang, mebe ema nebe mak conexão em colega barak menciona ema instituição no indivíduo sira nebe mak basicão mai hau ne. Misak ema nebe que high profile ho today. Então idane dia tebes ba business nebe que hau ia. Então ia hau encourage tebes ema hotu foi ensaio hotu kata social media ne ajuda tebes ita atu o insight tabele cria oportunidade de serviço ba itania rasi. Tela bele depende det ba ia vaga siran beki ia, tamba dala barak liu ema precisa número ne beki ituan liu, então ho presença social media, por exemplo, ho fang Lisboa, ho tau hene baret, o hen lorong ho bele hetan $5. That's a really good thing. So, nudar foi insai ida, ita tem que matene kato insai cria oportunidade ba itania rasi kliusi buat nebe mak existe tia ona. Thank you. Hau concorda maybe botida mak atu hare kona ba oinsa maka media sosial ne bele acessível. Por exemplo, be ia informação oi ba oportunidade sirane. Mai be se kulia kona ba ema ho deficiência, mai ho tipo deficiência la hanesa. Por exemplo, se hau hanesang deficiência matang. Oin sama hau bele acesso ba oportunidade siran be maka publik e Facebook, por exemplo, hanesane. Hanesamos be negócio sira hanesan ohin mana sira temi. Se unsa hau bele hatene, hau hanesan deficiência matang, hau bele hatene ketak esbua ne faang ihane. Tambane mak ita hanuin ketak oportunidade sira iha ba husi media sosial maybe unsa asegura katak ema hotu nebe mak mai ho necessidade la hanesan ne bele hetang informação sira ne.
How agree, but how to masih asa reclama ituang liga ho mana Norberta ni sim, no dalam rumah hamus considera kata social media ni cria klase ba ita. Tambah sebanghira how matenek, how escola dia, no how conhecimento dia, how bela acesso social media ni. Mabe o insa ho maluk sira nebe ya hera ya área rural, sira nebe la acesso ba internet. Então dalam rumah ita bele motiva malu, encoraja malu atu acesso a serviço sira, no cria campo trabalho ba maluk sir selo, but ita mos hanuin tem que hanui hetamos o insa itanya motivação no encoraja ni la tohia cidade det. Mas be ita envolve mos o maluk sir be mais precisa liu. Também mas hanui los duni se ita kuliah social media fo espaço barak no cria duni oportunidade barak atu acesso serviço, mas be ita bele realiza kata maluk barak nebe se hela ia kotuk. No, sira kati no usa media social. No, dalam rumah ita la considera nesang media social ni inclusivo, no acessível ba imo tutu atu acesso tambah ho nia virus nia how can I say nia kekurangan malu ko deficiência sira, emo analfabetização sira. No seluk Mas how media social pode pagar e influenciar a torcida, pode expressar cidadania a, não a nós. Aceita lá, aceita. 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 Tuir hanya nuing social media ni dia ba itanya malu kolega feto sira atu express sini hanuing no straniangi social media tamba ita barak hatene kata iha mundo real agora ne ita hanuing katak mane det mak bele foto decisão mane det mak bele sai decision makers mas be itla hatene katak itane malu feto sira mos bele sai decision maker bele foto decisão sira mos bele sai hanesang ah, liderança ida. Tu bele foto decisão, não mos bele halo serviço humano niang. Sim, how aceita o statement ida ne, tambah how sinti ida, how akara kuliah kona ba feto sira ne be maka sai vítima ba relação, sai vítima ba sexual harassment, ne be que acontece sira niuma, husi família, ou feto sira ne be maketan a sexual assault. Most of the victim they come out via social media e faz sira ni história. Então bahira ida ne acontece, vítima sir seluk ne be que durante ne subaran tau trauma tama buat sira mesma hija, sira senti katak sira la mesak, no sira senti supported loss, that, oh, I'm not alone in this world. Other women feel this way, and it's drawn that someone did that to me. Então sira hototo hamutuk e começa for sai sira ni história. Então mahira sira hototo come together e kuliah sai kono ba sira história, sira mos um, raise awareness by feto foi inside sira atu oinsa bele tamba mundo la seguro ba feto então ita oinsa atu ita tenki more like cuidado itanyaan dia klita even though emana itanya familia kasi sedet ita tenki cuida itanyaan afati. Thank you. ausente undar mane ide ne bensa au pondera akas kona ba kolea feto sira lilu sira nia carreira sira nia convivência hau ya parceiro ne be nia introvert la limar no usi hau social media bela ajuda nia ya boost nia confidence tamba hau ya experience banira nia heta oportunidade atu expresa nia si televisão nia mai dia mai hau kata nia tau nia lakoi atu halon nia mebe hau koko atu fo ano ina fatin hau husun nia para nia bele ba nia bele presença nia ba ho nia bele hato nia nia sadamak nia aprende sadamak nia hanoin undar feto lilu sadamak nia aprende li husi treinamento nia be fo basiran undar feto então banira nia ba nia kuliah dia hau rasik surprise ho nia sadamak nia hato sina ba ene kata dene bele bus nia confidence no maira nia sau sina ba nia sendi kata buatnya normal buatnya kita mak tahu grade mebe usine ita bele aprende buat barak ita bele hatan network ne media kusine mau sendi How to be continua tendit maunya be statement tambah hanya nomor ada mos ia buku na benya cara publika so
ita read throughout the history, it's so hard for women to, hetang success or achievement by the public para ema to recognize. So agora ihe tempo teknologianya moderno ne, it's such a great opportunity, such a great platform para itania kolega feto sira amnya hanyo dobeng amnya feton sira to bele, show their achievement, being recognized by, a lot of people. In that way sira mos bele hetang fating iha this race to success. I mean, that's basically it. How ni experiência? How husi município ida? Ema iha município naba ema la conhece how ninia capacidade. Ema la hetang how ninia capacidade. Ema la hatene habilidade no bema kau iha. Mas be depois de media sosial ema barak usa how ninia serviço balum ho organização ema ho deficiência ema barak convida how atu bele fahe how ninia experiência ema publique iha media sosial então to'o iha município ne bemak how husi município ne sira bele hatene kadang nia uluk aing hanesang ne dolar det laba iskola tamba iskola dok hanesang ne bebe ikus ema hatene ohin how ensa hanesang ne tamba buat iha sociedade idane ho sermak ohin kolega sira teng ema fihir ema idane nese fihir kona ba feto kamane miangka muting korsa ida iha nini isin lolo nunca fihir kona ba ema wan hira reconhece ema ida ne hareusi ema ne quando hatudu ninia capacidade gani habilidade experiência ida tang wan hira halo formação ruma socialização iha suku sefidu suku mai haredet how ninia ang isin ki'ik nomos iha problema aing hanesa ne sefidu suku pergunta ida ne mai atu halo saida kamai atu kuliah saida bebe depois de abertura how introduce kona ba informação sira ne sefidu suku foin bele doko ulung kata fihir husi ulun to iha aing então oportunidade ida husi media sosial ne se ema ho deficiência labele hetang oportunidade para hatudu sira ninia habilidade sira mebe karek ema seluk bele fo oportunidade ba nia atu bele hatudu ninia habilidade no capacidade sira depois ema share iha media sosial sira ema sociedade idane bele reconhece nia hanesa mos feto ho deficiência ida. Okay. Dia haone iya haone personal perspective ita dalam rumah tinggi aptika stoicism mengira ita get into social media life which is tambah iya buat barak acontece social media se ita berani ona hatudu ita niamba publiko então ita tengi ser kebal kritik kebal buat barak ne bemak semai ataka ita iya media sosial tambah media sosial it's about freedom of expression se ita sente free atau expressa ita ne capacidade ita mus tengi considera kata reconhece kata emaciel mus free atau expressa sira ni kritika sira sugestão sira ba ita também ema dala barak hauneng buat barak di bebe mau karak atau point out maka ita la bele controla ema selok ni perspektiva ma ita la bele controla ema ni hanoing ema ni sugestão ema ni kritika ma ita bebe ita bele controla o insa ita riak ba buat hirak na bemak ema selok hato ma ita la bela para halo buat diak tambah dit ema considera buat diak na bebe ita halo ne la diak no feto barak ia liur na bawa hira depois de sira tudo te sira ni potensia depois sira hetang kritik ida rua husi ema ida rua depois sira para ona sira senti haula koyo na tambah si hau halo hanesang ni or sida ema stigma hawan esang ni ema labeling hawan sanin tambah nema dala barak feto barak yang kuli mani saya sira mo sira tahu katu atu berekspresi ya media sosial tambah buat hirak ni Haoning katak importante maka ida ita reconhece risco when hira utiliza media social. Se hakara kona sai the main character you have to
asap katak the main karakter ne sempre iha kritika na be makmai sempre iha sugestão sira na be mai husi society no respect emane decision respect emane perspective mas tengi atene kata itamos tengi isar iha itane prinsipio rasi katu hasuru batirak ne tamane mahonen katak fila fali ba ohen kolega sira kuliah kata liberdade de expressão né importante e mídia social. Exemplo simples, sira mahanesang hawa kara katu fai ba kolega sira kona ba saúde mental. Dala barak ema barak hano kata oh kuliah kona ba broken home, kuliah kona ba saúde mental, depressão, botirak ne tabulos. Tama se how share how nia depressão, how ni saúde mental di media sosial, ou sida ema beldiang how dramático. How lebay assunto sira ne. But how no kata depois de expressa botirak ni media sosial, ternyata laos how mesa na senti botirak ne. Ternyata ili rumba ema barak senti helai dane, babi sira heng helai maruma tu kuliah kona ba idane. No idane bot positivo dan ita persija nota kata ternyata the way you speak up iha media sosial mos influencia by maseluk nia existência mos. How no ngani sen. Dia, how agree lo so idane. Media social ne for liberdade los ba feito sira a tu expressa senyal los. How kuliah tuan kona ba a minha experiência banheira feira halo solidariedade ba grupo LGBTQI+. Hena ba ami koko atu lori feto sira, ne bema hetang exploração makas, usi cultura no normas sociais sira, liga ho feto rasik labrani futi decisão banyaang. Então, hena ba sela sala hao hatene colega sira acompanha, ami cria placa ida hateten kata feto ni vagina laos máquina reprodução. Então, hena ba ami koko atu representa feto balu, ne bema ka sai vítima usi itenia sistema culturais sira no normas sociais sira, mas beia at the same time ita cria oportunidade para los bafeto sira tu expressa sua decisão em mídia social. Então, balong maiho argumenta aceita no hateten kata close duni emane ita nunca tu bele subjetiva ni nessa objeto ida objetivação nesse objeto ida, mas bem nia ema no nia mos livre a tua decisão banha ang. Então, ia ba how anuing ano how considera kata sin los duni media social ne fating ida ne bema kanesa colega serdiang free to express saradet mang ita senti no dalam rumah mos nessa oportunidade dia kira ba ita nia grupo queer sira atau expressa katak sira queer ni sira confortável atau hatete ia media social rather than sira ia ambiente even sira ambiente ida ho comunidade minor liu but dalam rumah mos nia labrani dunia atau expressa nia antamba hatene retona da rumah nia comunidade mos ita bele jas malu opartakaan padahal hanesang ne maybe usi media social nia hatete sai nia andu ni no nia senti dane free duni bania no ema barak supposedly tu express nia ang usi media social tamba media social sela jas maybe ema ne bema utiliza media social mas se jas falinia. Yeah, I think that's it. Thank you. Javier kata media sosial facilita influenciar sira hodi hatene con a política no halo ativismo. How concordo ho perguntas dane tamba baseado na experiência molo katu limar social media ema la conhece saída ma kau halo no saída ma kau tuir mas bem o termina na secundária e dane baseado na experiência o termina secundária no turno na banco universidade how começa limar social media no publica sai atividade no atividade na beca how halo então e dane halo ema conhece liu tandet how even ia vida política, atividade nebe que halo, então social media ne follow os benefícios mais how atu expressa how ni ang no fosai atividades nebe que durante ne how halo. So how disagree ho statement ne? Também vier kata ya social media ne la fosai a contexto claro liu. Kata butruma nebe que sira fosai more like superficial level there. Então dala barak foi ensaio barak sira related, por exemplo, like quote balu konaba politiknya, and they think like, oh, how atene how to konaba politika, but like you don't understand law, you don't understand anything. So how for you example dan sa mana sini grupo ferane, because like I actually like I read a lot of book feminism niyan,
Então, eu compreendo também sama que fera hari e também sama grupo capitalista que ida né cara uns grupos ida nessa né. Sira lá dum compreende contexto quando bahira ita dia hasoin mana sira nian dia feto né grupo apa marginalizado and all that. Sira lá dum compreende contexto né ida né. Até feto rasi barak bahira sa sira kuliah quando bahira ita kuliah quando barlaki né. Feto barak hansa sira proud lo say dan oh how ni falling karong permate. Ita balu ita la agree because ia apa ia fator ne be que tipo suporta também sama kita la agree. Ni buat barak lo zet oleh buat ida lete ni and then osin oh yeah how agree because like is this. Então, how fear kata lihat si social media, you cannot dig deep into the context. Kecuali halon ya research duni. Então, quando ba politika buat cerana buat tipo buat ida. Nebe ita atu compreende dia que utama ka ita halo tanya research liu sila livro sira. Thank you. How concorda ho statement tu idane botida ware media sosial politika nomos ativista. Media sosial parte ida estrategia ida hodi halo advokasia. Se haula bela hasoru direita decisão naeng ida tamba birokrasia nebe makanaru. Haubele utiliza media sosial atu expressa assunto advokasia ida sada decisão naeng ida ne. Por exemplo, liga politika ema sociedade ida ne halo stigma diskriminação hasoru ema ho deficiência dalam rumah sidau hatene dia konaba lega politika siran be maka protege direito ema ho deficiência. Utiliza media sosial mos ami fahe informação katak ia ona lei politika siran be maka protege direito ema ho deficiência. Por exemplo, nessa politika educação inclusivo. Ema barak sidau katene idane. I barak mos politika ne iya sekolah sira sidau acessível. Sekolah barak makse iya eskada nebe maka as. Ami utiliza media sosial atau bela publika foto sekolah nebe maka eskada as. Hodi bela fo mensagem ida kata ita iya politika edukação inclusivo tambah sa sekolah ne se iya eskada nebe as. Karik ita implementa politika edukação inclusivo ita bele halakong eskada nebe mak as nune unsa emahutu bele mai iya sekolah idane. Agree. Okay. Hausente social media ne partido ajuda jovem sira liliu satu sirania sirania Hanoi sirania sadane bemak dalam barak tenia governo politika balu dharma bela kontra sirania karak liliu social media partida atu ajuda sira di mobiliza malu ani itahare ya protesta ya demo sasam barak nebeia liu si social media ne sira bele usa essa plataforma atu bele expressa sirania sentimento hasuru saramak acontece ya governo no partida nembe how nota si kolea balun sira iha usa social media ho di bele halo interação direta leader sira usi sirania postingan sira usi sirania hanon nembe sira expressa ba hanon rumah nembe sira sente kata kidane ladon feria ya governo dane benena sira ser ya mos sira bele hetan liusine sira bele ya portinana tu bele halo direct interaction with leader sira então usine sira bele hetan portinada ya lilu ba portinada tu hetan servisu atau bele expensive networking. My how foi saya sira gasta tempo dei para media social. Aceita base. Okay. We have three in the house that said agree. Hani seita bele hare ia be the activities on the social media.
maioria jovens sira usa social media né for their own entertainment. Baya, bullying, hari nonton, let's say, dramas, nabeki shorts and hari memes and all of those stuff. Sira lahat na tu sa social media ba beneficio siranya beneficio rasik siranya. No minoria makanesang ita siranya nabeki haten iha consciência tu sa social media para bela acesso ba informações nabeki relata ho itania área de or buat sirna be takarakatu iha conhecimento hatene ba. That's why how I grow social media tamba maioria lavari sira kikuang agora ne sira usa ba nonton TikTok, nonton ema dansa, that's all they know. Sira lahat ini tamba hanesa ohin ita kuliah la iha digital literacy ba iha social media on sama tu social media ho di for beneficio ba iha onya self development. Usi hau rasik au senti social media parte da nia influência makas pau nia atu ia parte da nebe gasta barak hau nia energia hau nia tempo no hau ia experiência banira ia tinang koto hau se halimar Facebook hau install TikTok o nonton idane hau senti kata hau minus toba hau banira hau dana sa addiction da ba banira hau tamah ba hau nonton hau halua horas hau kata hau nonton dharma to madrugada ansane então hau senti kata idane ladon dia bahau tan hau decide kata dekli holali kau ja Facebook hau tinang kutuga sabangira hau lau ja Facebook hau senti hau yana hau mudan sa itu ba hau nia lili honia toba kata hau bele toba dia hau bele ya tempo ba olahraga tempo ba halim halo buat seluk alende halo usa Facebook dene então jane parte dia kida bahawa tu bele mudan halo mudan saba honia liliu honia tempo ho di usa social media den. How disagree tamba tem que social media né nia mai ho várias informações né bem aqui na ba de usa informação ser né ita bela acesso bem informação educação informação sira kona ba um sama ita bele nessa o himana hatete ita bele utiliza social media para halo fale advertisement ba ita nia produto sira ita bele fantan produto sira usina ba nos idani lihu si ohin how karak halo argumento tomba mau ni kuliah mau dia uluk mau utiliza social media ne mau nia horas toba ne la controlado idani fila fal ba ita dira kona how ita manage ita nia tempo sekar kita tem manage tempo nia la waste of time tamba TikTok ne rasik mus nia iha contém be conteúdo eu entretebes idani bema klabarik sira bela aprende língua inglesa henapa sira bela aprende halo criatividade rumah sira mus bele aprende sama ema rice isu rumah henapa buat barak tetebes no idani mak halo disagree statement ni kata social media ni nia laus waste of time net maybe nia bele iha advantage bema diak ba pun sasir. I agree with the statement. So, razão how agree ne tamba haula coisa hipokrata kata haula hetam benefícios de social media, maybe ia ninia la diak mos, ni la diak ne maka ida, assim how sinti kata haura si how uji social media barak liu, even though sometimes I try to like manage how ne tempo or in some maybe then it become like an addiction. Everywhere we go, we try to interact with people, but social media is always on the way, like yeah, between us ho MSL. E hanesamos behira hanesa ita sirane cara que toto tu yes atividade rasi que ali ya. Behira ita fila boma em vez de ita uja tempo para spend ho ita ni família, but we prefer to like toba and relax me time. We call it me time. Just nonton reels and that until oras rual yute ita la sintida. Toy ma bolu hang. May hang lay. Ter ay oras hang naga jam 9 tana. Halay say bahang eme mesa lete layo tana o hang mesa de. Ida nemo so sinti ba gasta ita ho tunya tempo. E liliu ba foi ensaiar então pior liu tamba. Sira la bele controla sira nia tempo, sira la ia gestão ne beke dia ba sira nia anrasi. Agora de down ore tinang ida ruare ina nama o insa bosok sira mak fo YouTube sira nonton fo TikTok ba ina nama batia. Então habitua que eram labarik sira usiki quanto bot. Então ikisma labarik sira bahira bot consumo buat sira ne usiki otas ne beke nurak tebes. Hausini ida ne ladun diak ba sira nia saúde mental mos tamba
halo sira more like sulang ani uma e depois prefere liwat tu mendiri buat sira nengotu. Thank you. Okay, Howning, tam serema how disagree katak social media is such a waste of time. Tamba, ema sidak normaliza take a break from social media. Tamba, actually using social media ni la also briga sound, lol. Tamba, ita tengi normaliza katak se how senti hanesa fila fali mongkoro ni experience no buat dia. Tamba, how pernah take a break husi social media. Ita bele taka ita ni account for a while and then live your life the way it is and then you can go back to social media. No, ema bara sela halo anisan ema senti katak using social media every day I have to post this ne hanesang obrigação fila fali. Actually it's not. Nebe hauning katak liusi dane sita consciente kata it's just it's such a waste of time then normalize take a break from social media. No, ida valitang katak husi social media ni everything is about learning. Even it's a good thing or it's a bad thing, it's about learning. Example, ita scroll down, ita hetang grammar sira ya. Ita dalam barak nowadays society la barik English dia kliu ita tambah sira scroll konten English barak liu. Daruma sira hatena bahasa Indonesia tambah sira acompanha postingan sira konten sira bahasa Indonesia barak liu. Ini dene konaba fase aprende nian. Atu resolve fila fali dohin katak sa ita sente social media foti tene tempo barak liu dan normalize take a break from social media. No, ide ikus konaba related fali ida ne ho saudi mental hauneng ita tengi recognize the fact that iha party ida social media ni sa pelarian husi reality ne bema ka iha. Sometimes ita sente secure atu hanis ohin fila fali ita kuliah bara kona ba expressão buat hirak ne. Dalam rumah ita lako atu interako ema seluk tambah det nobody's iha mindset anesang ho ita buat hirak ne mas depois ita nonton tia ita sisu ita buat rumah media sosial depois ita bela conversa fila fali. Hanis ohin mana dulce dia yang kona ba ida komunikasang hiu malarang. I think idane how sempre point out like everywhere familia tengi normaliza tempo hangkalang ho ansira. Like loron tomak ne ina naman actividades seluk ansira actividades seluk but we have to normalize conversa ho familia yang mesa hangkalang ne tengi necessário los ba familia ida kida. Tapi sa italahe komunikasang ho ansira yang mesa hangkalang antau idane influence mos ba itani ero komunikasang hiu malarang. About my opinion, hanesan social media, hanesan content creator da, social media ne cada vez ganggu tebas honi mental, liliu hanesan how anxiety disorder, how bila dia katakan sana, tambah when here how posting buat nebe positivo, maybe ema komen ho negativo, how sempre tahu, no how sempre cada vez how taka honi social media tomak, no dia acontece duni, no how sempre sharing bahoni kolega, hani amigo ne beke basic how kata, how taka honi social media tambah bla bla bla, tambah ema for mais impacto negativo, lifuang negativo me how, maybe buat nebe halo positivo hela, então consequência mane, ita la bele foti buat nebe negativo, atu controla ita hanuing, buat ho tuma positivo, honune how bele recupera fila fali, how nonton dia buat selu, kau di bela recupera fali hanya mindset ne, how di dia fila fali. I want to add, I think maybe some of us here, or maybe all of us here, may have experienced this because as someone like people like us, I believe that we're very ambitious in a good way, not in a bad way. We're very ambitious. We're like always inspired by other stories, but sometimes when you like social media, Banhira, you're just on your break, or sometimes you're just not doing anything. Scroll social media, you're having a good day. Haneba no kolega da halo mata na. O Cynthia na sa. You're like, oh my god, what am I doing with my life? So, it's more about your emotion, yeah. Maksudnya los dian larang moras lah, but sometimes it makes you question about your things that you have success or things that you have succeed in life, or apakah halo buat tidak halo da down los dunika lah. Sama-sama we're on the same peer, but she's doing that right now, and I'm still here. So sometimes social media can affect you in that way as well. That's what I want to point out. Thank you. Alright, idanema kurang husi itane programa Perspectiva 2.0
espera colega sira nebe mak assisti itani programa ida neto rohang, hetangona informação rumah, bele relate ho saida mak ka ohin colega sira ohin fahe hoita, ami espera katak imimos na fating acompanha ami e a minha media sosial hotu, kita lua comment ia a minha video dene, o imni hanoing imni perspektiva kona ba itania tema ohinnya, unpacking social media stereotypes. Yeah. So what should we do next? Espera kata colega sira ber follow ami all the social media platform. Ita ya Instagram, Facebook, TikTok, no YouTube. Everything is at Gen Z Talk Timor Leste. No, see you in the next perspectiva. Take care and bye.